Dukoranije aha hariho igikorwa cya mbere cyo gutanga certificate kuri staff yoroganije Irebe Best Influencer Award. Ziba zaratanzwe kuva kera ariko nari navuze ko ishobora kwishikira kugira ngo ndavyivugire. Ndabashimire ku makamera, ndabashimire ku bimenyesha makuru bitandukanye ko bakoze igikorwa ciza, naho umuhini mushasha utera amabavu cyangwa ibintu bitubone kumwe n'abandi, ako gikomeye igikorwa cyarakozwe gikorwa neza, nabanyire bampera amashi. Igice gikurikira harimo ko dufise abaririmbyi Irebe Music. Nibaza ko ndabona abo mburi dufise muri raporo, sibo riko ndabona ngira ngo ujeje market nako Irebe Music araza kudusigurira nitwamushikako ko naco gikomeye. Irebe Music ni studio ikorera hi radio Irebe FM ikorera, Irebe Media ikorera, ariko kandi tufise na Irebe Media ndabona uyijejwe nawe nyine ari kuri kamera hari ya CK nawe Muhammad, urabona ko Irebe Media yigeze kure mu mwanya. Bo turafise Irebe Protocol. Irebe Protocol nibaza ko mu misi mike irahari sanzwe hari. Nibaza ko abaza bakeneye muri Irebe company ko turagerageza kuzana ibintu byose byaba bikenewe kugira ngo turabe ko twoteza imbere igihugu, kuko Irebe company yubakiye mu kumenyekanisha igihugu cyacu cy'u Burundi kandi mwishusho nziza ihesha agaciro igihugu cyacu cy'u Burundi kandi igahesha agaciro n'abarundi twe bwacu. Niyo mpamvu turagerageza kuzana abajeni bagifise ivyumviro vyiza kandi bafise ishaka, ubushake n'ishaka byo gukora kugira ngo ejo duteze igihugu cyacu imbere n'imiryango yacu itera imbere, kuko imbona kazoza y'igihugu si aba papa wacu, si aba metre muva usangwe n'abandi, ni yatwebwe cyangwa ni abana bacu. Niyo mpamvu rero twe dukora tutaruhuka kugira ngo turabe neza ko ejo twebwe imbona kaza twegera kwakirikana. Rero ntabarandire mu majambo nuko ibisata byatuzanye hakuru ari nk'ivyo hamwe ho bari ko umuntu akubaza ati Irebe rizokora iki, Irebe ni iki, cyo ni kintu cyo gikomeye n'amavu ya mbere, ariko ndashima Imana ko cyataho. Ariko kandi subire gushimira cyane umufasha wanje ko niwe umuntu wa mbere, umukenyezi wanje anshigikira akantahora kirikare. Hamacame nshimira namwebwe mwabwirageje kumenyekanisha ijambo Irebe. Uno munsi kabazi Irebe ahantu hariho hose, umva amavu ntiyari kubura iriko atanguza ikintu mwese murabizi. Cyo shima uno munsi abajene mwese muri ko murakora, ndaza amavu twese turayasangiye. Umunsi reka arakora hari amabavu yiwaje gusa nituyanganya bitewe na video cyangwa imbono twe duko turajyamo. Hari gihe usanga Franika afisari ashaka kugera naje umva nitushaka kuhanganya amavu rero aza kuza angana nico washatse gukora. Amavu ni nkayo, ariko turashima Imana no munsi ko tubona ko azokira. Amakiri kibazo gira kabiri mwabaje kisinzi ko mwavuze kuteje kujanye n'abaririmbyi. Abaririmbyi bo mu Irebe nibaza ko hariya murababona, nibaza ko no hijambo gatoya kugira ngo bavuge usanzwe ko ni wa maraporo usanzwe ajejwe Irebe Music nanje ni wa ntwara Brizo ukushije icyo kibazo. Abaririmbyi basanzwe bari muri Irebe Music, wa mbere nikizigenza August Burundi atanguranye na Irebe Music. Hakaba ari abandi baririmbyi twagiye turashira muri Irebe kugira ngo tubafashe kubijanye no gushikana kure impano zabo. Muri abo hakaba harimo nimubona ngaha bamwita New Face Boss, nibaza ko benshi bamuzi. Hakaba ndi kumwe na Rambo de, aho nyene muramuzi mutavyirengagije. Hakaba hariho uyundi atarashika mugabo agirashike mu mwanya déplacement zamugoye, akaba ari nawe agira gatatu, agira kane plutôt, akaba ari uwo bita Iskado, yahoze mu mugwi Amahunja Music Club. Amasuka. Abaririmbyi nabo abaje ikibazo kijanye nuko bazohava bakora nabo indirimbo ndangakaranga nkuko kizigenza wabo basanzwe azikora. Iyo bambewe suko byifashe, abaririmbyi bacu basanzwe bakora indirimbo zijya sekira nyene musanzwe muzi, bazobandanya bazikora kandi siko kuvuga ngo ntibazi gukora indirimbo z'akaranga, byose barabizi. Kuvuga ni vyashika nazo nyene tuzozibaha atakibuje. Ico bisunze kugira ngo batore aba baririmbyi
je barabashikirije nibaza ko ico kibazo nawe yaraza kucishura barabashikirije nkaba nije ngiye kugira gukurikirana ibikorwa byabo hama nishe kibazo cawe tuzobafasha kubijanye no kubakorera umuziki mwiza nta birenze nta bintu byinshi twabemereye niko twabemereye kubafasha gukora umuziki mwiza ko dusanzwe dufise studio ya Irebe Music isanzwe ikoreramwo muri muhinyanyuzi akomeye cyane yamenyekanye cyane gose ari we Irebe Pro nibaza yuko ikibazo cy'umuziki mwiza kitazobura muri Irebe Music nibaze ko ikintu ca mbere Irebe FM canke Irebe company yubakiyeko kugira ngo duteze imbere canke dushigikire imico n'akaranga ku Burundi rero nibaze yuko nivyashika Irebe company canke Irebe Music ikabona yuko hari undi muntu kwiye gufasha kugira ngo ishirikane kure akaranga ku Burundi nibaze yuko tuzohamagara nkuko nye turabwiye ati muri nzikanaka canke umugikanaka umwanya ubarizwa muri Irebe Music uvuze kirumvikana kandi nibaza ko Franike ndakuzi ko ibintu bya entertainment turabizi cyane nibaza ko icyo kibazo bagiye bose bari kukibaza katukishuwe neza twitonze uko n'ikibazo kikunda kwibonekeza uno mwanya nta rebo igihe ari mu Burundi sinzi ko nibeshe cyane ibazi hari ngirane nka zibiri ariko twateza dufite abaririmbyi benshi hatuzo ko hari nka 10 ariko abaririmbyi mubona turi kumwe n'umwanya baramaze ikiringo kingana nkarambara amaze hafi ikiringo kingana n'umwaka ari mu Irebe Music hasi indirimbo zirenga 10 zire mu Irebe Music zamaze no gukogwa New Face afite indirimbo zirenga 6 amaze gukora n'umugenzi w'abahabaza hora masuka afite indirimbo zirenga 8 amaze gukora twe ibintu muri Irebe company keshi tubikora abamaze kubimenyera mwarabonye Irebe company igihe tugura Irebe FM ntitwabivuze ko tuzugura Irebe FM dukunda kuvuga twabanje gukora hama ibikorwa bikivugira uno mwanya nishuri ikibazo rashaka gusanga ejo nzora n'intambamyi runaka cya Irebe company itatuvuye ko kitavuye ku baririmbyi ugasanga ari Imana yanditse kindi ariko twebwe mvuze ko nk'umuntu nuko umuziki simvuze ngo ndawuzi gusumba abandi ariko ndawushikira cyane gusumba abandi je ndabivuze kuva mu 2008 namishikira umuziki hano ari mwana batari bwana tebwa sinzi ujya ari matari bwavuke Ego bisigura ko rero umuziki nawe utankuriye barabiza abantu benshi muyinga barabiza abantu benshi za Kirundo muri Noro nta muri imyaduga atagenda mutwaye bisigura ko jewe nsanzwe narabikunda kasanzwe narabikora rero kuzana abaririmbyi uwo mwanya wose twamaze tutaraberekana twari kuturiga uburyo tuzokorana mu byo dushoboye twebwe kuko umuririmbyi byakeneye akenshi usanga amarebo babaha batabaha ibyo bakeneye ubwo bakabaha iby'ibishobisho bishaka ugasaje nka Irebe company shaka branding Irebe company Irebe company yageze ubu si muri ibyo branding ahubwo Irebe company branding umuririmbyi sinzi ko nibeshe bisigura ko rero muri dinazana aba influencer biyo akabaza muri Irebe company mu kuvuga zo Irebe company zokomera nari wakomere Irebe Music ikomere na wakomere bisigura ko twebwe ibyo tushaka gukora muduha umwanya niba mutwizera koko niba ibintu tubimazemo igihe muduha umwanya muri zorebona itandukanirizo byo kujya mu kintu ukunda no kujya mu kintu uhatiwemo n'abandi cyangwa se wigishijwe n'abandi ni ibintu bibiri bitandukanye kujya mu kintu ukunda cyangwa kujya mu kintu we nk'uwo Linda Kamba ati bajya abantu ndabona bo bafasha ni cyane fate bazana umva ntavyo nzi uze tuzana ivyo rero katubiha amaso ejo cyajya ejo muzoduha amanota kubera dufise contrat ndende cyane nibaza ko muzobibona mu bikorwa ariko kandi tubabwiye ngo muzobona ibikorwa bimwe muhora bubona ngo buri ngo gucya turafise ibyo tuzokora bitewe n'ibyo twize ku bandi murakoze umusaruro utaboneka nkuko amalebo mesha babyiteze umusaruro wa mbere jewe kuva kera namye nkunda umuziki umusaruro wa mbere nuko 2-5 ndwi mu muziki hatera imbere ni nabona abaririmbyi bo muri Irebe Music bari kwateza imbere icyo gisata cyo umusaruro zobonetse niyo mpamvu nakubiye ko keshi ugiye urondera amahera birakunda kwanga mugabo ugiye uvuga uti nshaka guteza imbere ikintu runaka birashobora gukunda gusa nico nyene nama nabivuze mu Irebe company keshi turakunda gukora ibikorwa bikishura ivyo umuntu yibaza nabivuze ko ndashobora gupanga yuko nza gushika kwibarabara ariko Imana yateguye ko ntaza kurenganya rya daraza rya hajyanje cyo keshi rero ivyo nkora ndareka ibikorwa byo nyene bikidugira bikivugira kubera yuko
ndashobora turafise ibyo twavuganye nabo ariko turavugana tuti kubera ko ibintu tubivuganye wanashaka twagiye no kwa note no mu bavoka twaragezeyo barareba amategeko twashizeho twumvikanye bisubira ko yirebije ntije gusumbya izakoze ahubwo ije nayo kureba ko arico yokosora na gitoya yigiye kuzindi zakoze cyane ziriko zirakora mugori twavuga ibintu turashaka gusanga bitabaye twitwa ababeshi cyangwa birenze twitwe yuko mengo twara abahenze reka ro tureke ibikowe zivugire igikomeye nuko uno munsi mubonye ko Irebe Music ihari kandi ifite abaririmbyi kandi igiye ku kivi muzoduha amanota gukora indirimbo muri studio yacu icyo basabwa nta kindi ni program abaha muri Irebe Music turakira ko nabavuze ko uru rugamba turimo twararubayemo twarava ruguru imuyinga tuje gukora indirimbo muri studio tukamara iminsi 4 turindire ko dukora tugataha tudakoze icyo ni ikintu cya mbere kitazwa muri Irebe Music umuririmbyi aje gukora suvuga ngo August araje ngo nimwe Irebe Music ngo cyamucako suvuga ngo Satu baraje cyangwa Fizo asi umwanya wiwe azova muri kuwa mwanya wuheze kubera ko tushaka guteza imbere ibyo dukunda bitwaje kurira n'amafaranga arakenewe uko murabizi ko amafaranga arakenewe muri byose ariko iyo dushize imbere ibikogwa bikaba byinshi kandi bikaba byiza hari gihe bizotuzana ibyo dukeneye navuga ibibazo bisho babajije mpamvu tutavuze ngo tuzogura imodoka tuzofata amazu twe dufite amasezerano twakoranye ariko ikiringo ni cy'imyaka 5 ariko iyo myaka 5 umwe afite uburenganzira bwo guhagarika amasezerano kuko amasezerano yitwa amasezerano mu gihe mu cyahurije ko muri babiri twere twashizemo itegeko niyo mpamvu nabagiye ko twagiye kwajejwa amategeko niba babumva bakabona ibyo twavuganye bito biko bigenda neza bafite uburenganzira bwo kwandika bakavuga bati twifuza turebe kubyo twari dukeneye byo twavuganye ko bigenda neza ngo uburenganzira bufise cyane natwe muri Irebe company cyangwa muri Irebe Music basubira ndatse turebye ubwo tukabyumvikanako atanduruze habaye hanyuma by'ibiteramo gukora ibiteramo rimwe nababwira yuko dushaka tuzokora ibiteramo 2 twakora 10 dushaka kuvuga tuzokora 10 dukore na kimwe ukasa muri ibyo umwe yatugwaranye cyugasaba ikibazo runaka ico no basaba ngo mudushiyikiye hanyuma kujya mwaba muri afishi kujya dufite isamize nko babivuze kubyerekeye isamize yangu umuyobozi arazavuga icyazofasha nk'isamize Irebe FM ko yafise mweneyo nibaza ko kubyerekeye andi masamize yo ku ruhande bice kuri dufate nko kuri managinga ikintu kigiye kwa abaririmbyi kibabwiye kindi umuhanuzi wanje ni wire twa disante ni mumuzi mwese sumunyamuziki uri aho yicaye niyo muhanuzi mukuru wanje uje Irebe Music nawe muramuzi n'umukameraman ni kirabimenyereye ujeje kuvugira abaririmbyi niyo Irebe Music ko mumutumiye ni na Flavia murabona n'umujuralist dukuvuga nagerageje kurondera team y'abantu batahura ibyo bazokora ushobora kufisa miliyari y'amafaranga ukananiga uburyo yakoresha kugira ngo uteze imbere ikintu ushaka kufisa umutwe ujye gukora ikintu ukareka kuri 0 ukarengana ofisi ya miliyari twere ntitwitaye kubyo kwerekana ibyo tuzokora ahubwo twitaye kwiyubaka kubakira hamwe ibintu team izofasha kugira ngo ibintu bigende neza ariko namwe uzobona icyagoranye Irebe company ni mu ijambo ryo wese afise kutubwira ati niko bigenda neza ariko ndabasabye n'ubundi ndabasabye muduhakanya buri gihe nkuko matumu tuba hafi muzogera murabimenya ibizokurikira Irebe company nababwiye ko aba partenaire mfise cyabamfasha uno mwanya muri Irebe company umitahe mfise rimwe bwa journaliste rimwe bw'abanditsi nimfata ko muri abantu bakomeye kuri jewe niyo mpamvu naje kubwo kubereka mu representative mukuru usaza mpagarariye nongera ndabereka ni na coordinatrice wa Irebe company ya marketing wa Irebe company nibaza Irebe FM umuyobozi wa Irebe FM ashaka kumuvuga nongera nkabereka n'umuyobozi wa Irebe FM kora murabona ko aba bose nibaza ko muri mwese aba bose ari nk'abashasha imbere yanyu muri entertainment sivyo ko yemeze none sinzi ko mbeshe kucyo kintu umva kugira ngo ndabashikirize kugira ngo ejo niyo bahamagara umuyobozi w'iradio fixé conference mu mwitabe representative bahamaganize mu mwitabe uje marketing coordinatrice wa Irebe company muze mu mumenye uje nukuvuga ariko wirimana musaza w'umuzi ko ari umuhanuzi wa Irebe company mukuru wari hajya rafa muramuzi ko asanzwe ari we asanzwe aje ari we ategura ibiteramo Irebe event musaza w'umuzi ni makirice nga ku Irebe company kugira ndabashikirize mwe muri aba boss banje mu majago maki ndabubaha kumaze ko munyi bagerera ndabuha gutsuba oye mutamuvayo n'umujama wa Jeni
yifuje kumenya atabibonye ku ma YouTube kumva ibyo twaje kuvuga yumve ibyo azodukosora yaje kudushikira amajabo make uwo mu muhamashi uretse abaye bari muri Irebe Music n'abandi bose bakorera imiziki yabo muri Irebe Studio turafise umwanya ducisha ko tubaha muri Irebe FM kugira ngo indirimbo zabo zishobore kuvuzwa dushobore kuba promotinga muri ubwo buryo urumva ukora ururirimbo muri Irebe Studio ni na avantage kubera ko ucuronka promotion novuga nti ku buntu hanyuma uko tugiye gukorana n'ayandi maradiyo nibaza yuko umuntu yovuga ati duhera d'abord iwacu duhera mu rugo iwacu tukabikora hanyuma n'ayandi maradiyo akatubonerako akarorero niko